jiwatiku tunggal mendabdi sabda sabda nimonadi atmo atmo nimonadi angin Beh, orang tua gong kene ramen kene subaktin panjak kene di dapat taruh tanamat Sukawiryo paida pandewek lamune jani dini meparakan ngiring ida sang Prabu sugro pakulun titiang pangdan kena cakra suwarbawan idane ida sane meparap sang Prabu Erlangga Puro weh nah bangong bajene onyang kene ningal penari muda-muda weh penabuh muda-muda ida nane sarang sami coba demun tabuk tangan demun sarang sami weh nenek meduar tabuk tangan demun tabuk tangan pang kene maro ngeneh biar musim-musim gelam kene weh neliang di dian dini ngelah hadikar talo nak jang melen saja jak belena ne belene puih rajen apa-apa si malu hidup geteh bumong ada orang geteh bumong ini neh nyang geteh bumong dah besek artinya nang lekat boya besek lekat tapi melen joh plikas ne besek kan bagus oh jagleng hijau dulu bagus ngelah dikiol kene pemarak jak duo
bot tawa beline selit bangun nyidang mesti sing bangun-bangun jamune. Dut, wijel dut. Engken beli. Badah. Kene semangat idadane cinu kan musuang sepeng mati gitu dut. Ye cang nak maro bangun ne beli. Jam kudolan nenek dut. Maro jam pitu cang ne. Nebo jam daso ne tuni jam kudoren beli dut. Jam pitu oren beli. Hargai na bede waktu dut. Wih kene idadane adone meduur, adone beten balik kukul lah. Sampai di jalan ada berdot. Nah beli saya go kan itu jani cang pesu. Sekarang kan dek matur dot. Nah beli siap-siapin itu jani cang pesu. Nah pusuang bancai pusuang. Tulis cang nak bagus kan beli jani ne beli. Wih, sajan yo cai nyidangnya yang bagus beli dot. Nah saya go kan beli itu. Negak beli. Wah man sing hidung negak bro. Biar mekarpet dot. Wih. Metangas basangnya negak dot. Nah men gitu mau jujuk kan nak beli itu. Nah enggak pusuang bancai. Prihan teman. Wih, jang manis gamal cedot. Bagus aja percaya beli dot. Wah, apa capat cepro di longbong jelep kamu? Ye, itu tukang kendang kepok cang bagus dan beli yang dini. Kadang ajan dapur tangan di dia ane, kadang ajan bagus sih bahan, nene bagus weh. Oh, kok cene kalau mau bagus? Nah cang ngal, melah belek mekarpet bro. Tes malu kok. Tes ajan. Surga sang sadu. Nen malu, yen busan tukang kenang, yen jadi nejen. Nen pada tukang kenang nen kacau dong. Sing nen angin beda li. Wah, ngerekam nak pajang. Wah, gede ya dot. Gede ayo. Tinggal suai bance. Dan Nardo dan kamu. Badah, tinggal pegalinu biar musuhan sih. Wah, Runo biar musuhan panjang ngereting gitu. Wih. Oh, biar cepat kamu. Bada beli le cepat cang itu beli. Nah cendot. Bak, ada nak mikirim linggih itu tuh. Ane baju kuning dah beli. Oh, ni Mamat kadang tu. Sekan. Kalau sekan beli jadi kamu. Tadi beli kamu. Oh, semali beli. Semali beli. Nah ngoyong di ni igal jak cang. Nah, wih. Mau igal di itu. Bang tawa beli nak dua igal. Beli tutut kena. Nah. Iyo sakti sang sarjano. Kedarmu
den malu. Igal apa bian kebusuan gini? Nih pemadan igal manuk kawo-kawo nih. Manuk kawo-kawo, manuk sugriwok tuh aja. Seng nuk itu. Manuk rawo. Manuk rawo. Nah kebusuan igalnya sajan aja. Jadi jangan. Nah, ane mesti kene-kene itu nah. siap. Soleh kan igal ngai beli kanyal kan jahit. Wah, nah ye. Mai hapon kelawan jadi mai. Apa nih dia nggak beli? Batel. Bahyong. Bahyong. Beli bahyong? Siapa? Cocok. Siap. Baris. Gampang jadi. Nah, kali. Sakit gede. Anak bos sakit gede nah. Beli. Yen. Saya dijah. Cibor itu beli kenyal. Ya pragat mau beli balik kenyal beli. Beli nak kengken nih. Kenyal. Perlu napas buatan?
Nejen. Aliang. Barang jak ni nampas batan ke? Donyak. Oke. Nek kedendek. Negeden. Dong, mai dong. Dong, bas waya. Nek cini medek. Oh. Aduh. Bu, barang jak bu. Sing bu. Dodot, kanji dot. Ah? Kurang cime ba. Sing mau balik ya. Aduh. Sing mau balik ya beli. Ada yang dot. Engken beli. Nyal dot. Ngidang bangun beli. Sudah. Wih. Aduh. Menom melincer nih. Onyang penonton berpikir dot. Kalau mau jak dua lupa nih yang dini melincer gitu. Cuma aja pelincari bobanet tuh. Cang nak marone pemahan melincar masih beli. Di Jawa Cim melincer. 4 setro cang melincar marone. Latihan. Aing. Menciudian itu melincer. Ada dong. Ratu betaroi jojok dadong nih jani pangcingak dini cucunnya mayayah ratu. Ye dong, cingak di tiang saking luar dong. Buat mayayah langsung pendak mi dong. Donyak deh dong, dadong nak sayang jak cucu dong. Lihat negara barat. Mai. Kejek lihat orang beli ini. Mantas wot kelenarang bobubar ini dot. Mantas lihat kan ini. Lihat apa gue beli dosan sebenarnya. Negara barat. Ini paling jauh kan. Negara barat. Negara nak belum tahu dong osnya beli. Belah itu. Negara barat benar mau beli. Negara kau gitu nak. Kau bahasa Indonesia nih apa? Barat. Mana negara barat tuh beleh? Beleh. Mana apa menah nih? Nak bahasa Bali nak anggu. Kayak wah ngorto aja petuko kan Ye. Man. Beli leng tuni ini mau pesu ceng dia merapsu. Ye. Jangan nak mengikuti nasihat beli. Beli ngoren jam pitu. Man ceng orang yang berapsu. Jam pitu. Tak jam pitu jangan ngocak. Wadah. Sunah dah pak. Wah ngandi aja. Luang ngoyong-ngoyong nih itu. Jam pitu cang pesu beli. Menengke cang Nih salah. buktinya mau jam tengah solas nih tuh. Oh jam pitu jam pitu bagian kangin beli. Apa kangin? Kangin timur. Sing. Islah. Ya Islah. Ya mau beli. Kle. Haruh. Nek beli nak sing ngerti dot. Apa sebenarnya sing ngerti beli nih? Oh. Kene semangat banyak boh. Dingah jani beli nah. Sameton sarang sami. Nunas cepokkan tepuk tangan. Oh. Lemah budo-budo. Sarang mudiang tepuk tangan nyak. Iya. Hebat beli no. Boh. Padahal saya ada matur apa nen. Nyak ya nudut. Ya saya ada matur beli yang dulu. Saya akan orang tepuk tangan kan nyak. Sing gitu carane beli. Yang beli maro pesu. Matur malu aja ide dane sarang sami nih. Gitu. Menengken cara nama matur cai bisa. Coba. Kene carane. Aing nggih ide dane sarang sami. Cuaca buruk dot. Ngoyong lah beli ngoyong. Bangcang matur malu. Nana. Aing nggih ide dane sarang sami. Sampun becek niki genah melinggih niki. Yen sampun becek durus kaping pertama mus papuyong munggah. Oh muat motat wat mom sudah mom suaha. Itu panco sembah dan ini. Pen kengken bener nih. Nah kengkal. Kene. Nggih ka pertama ngucarang pangastung karo Om sesuatu. Wah. Melah teh cai matur puih. Kene nak berpendidikan mah genap nih dini. Sing coro cai masuk ke di gerbang kan tiap hari Minggu sodo. Iya, cang nak tetap masuk walaupun hari Minggu. Buka cang gerbang. Mencelap ji kira. Celop. Bukan di tengah udiang ji. Pulas. Sing. Udiang. Negak. Wah. Nyen aja jadi sekolahin gitu. Sing ada nyen bangku ya cang. Waduh. Negak cang itu di tengah kelas negak gitu. Papan tulis ada di muka. Tuh tulis ci. Tulis cang. Idadane sarang sami. Ne contoh jelema gelem berisi. Nah melah matur nen suwet cai matur. Gitu bocang matur cang. Jumun onen. Semedon ini orang swasti walaikum nyang. Nggih, ida dane sarang sami niki ka pertama tiang ucarang pangastung karo panganjali umat.
Om Swastiastu. Si Rojo dan ngorang Om Swastiastu madak panggelam angkut long tiban tengah. Sing semangat onyang nen. Jumun pangan tiket di rumah sakit kapal mending ha. Nana semangat semeton sareng sami. Bangun tadi bangke itu nyang Dot. Om Swastiastu. Bodi nggak beli? Dadong nih mau masker tuh mau makso aja saudara. Swastiastu. Makso aja jijah gelam angku. Padahal sidang orang yang mengusahakan yo. Swastiastu. Pangsengkin gelam angku Dot. Sing itu sebenarnya beli karena maklum nak karena tubuh umur dadong tuh makanya cara gitu yo gitu. Sing dadi nak gitu Dot. Beli jadi biar menahan. Engken beli. Padahal maro beli nget yang beli jadi menahan. Pokoknya pangcai kan beli pokoknya. Sing malon sing nyuhulung ken bungsil kitu nak orang nak tua-tua. Oh gitu. Kitu. Men dijo bener cang beli. Dijoyo nah. Nen malu. Nenyen ngejang ke gumuk yakul di ini Dot. Jen beli. Watang cenik itu bikul yang tanam itu. Ayo beli. Ayo. Puasa nih wo. Cair itu ibu datang berpikir. Berpikir kedek ya. Ini boburona, main lab nih gitu. Oh kedek Cen tuh beli, ane cen tuh. Paket ya, lah yo buang ke puronya. Oh buang. Nah namun gitu beli bosan kene. Matur ling ida sesunana. Ngorang beli Ratu Bataro diangkang igal mundur kan beli ngorang. Gue salah cara beli matur tuh. Man ken biar ngorang. Kene cara beli matur. Kene cara. Nah. Ratu Bataro sarang sami. Niki titiang ngaturang apa juga ada? Pras Pejati pangenggal tiang blinggih. Salah tuh. Salah. Apa bian? Kene maroca ingat beli. Ratu Bataro tiang nunas ijan jak tiang kesugihan mundur kencang ide. Oh, salah cito ya nunas ijo di puro Dot. Adi salah. Yen ci sembahyang apa tunas cina paling utama? Sugih. Bian. Seger. Tuh kan tunas janggo. Jelema otak sina dianggo kene boh. Menengkian udah beli otak jangan nih. Weh, mani nih benar tuh yang cai ke puro-puro nunas ijo dua nih sedang tunas. Apa tuh beli? Si Malu, Tirto, kedua Bijo. Mau untuk kan beres. Bojak sekan bang aja betaro tuh. Sing betaro mang. Apa mang? Jero mangku. Sing tentu. Nak bisa ibu-ibunya mak. Betaro dan sibuk itu meeting kona. Tamu rame keberang ini tuh. Bisa saja no, tak calon arang ini. Rame tamu. Nah, kelepas-kelepus punya kedek-kedek. Nah, busan wianget timpal moro pesu. Dan ini ciplak cangkem nonyang. Nah, tos beli ben kejap saja. Ben kejap saja. Kemudian. Jaa olahraga mulut ya Rin. Nah, ciplak terus. 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 Terus lu. Ya. Kene yang dot, ne bo contoh ne luwung di masyarakat jadi dot. Cingak jani onyang dini. Jani dua kelih bajang runo kantine nagih melingih di rong keluar dot ini dot. Gitu semangat idadanenya dot. Sensor bedek beli nasi duri itu. Nah onyang ke melingih beli kene bisa nyak melingih dot di perantauan tapi pangsakan bonunasan beli. Bawa bedi. Sing jandar beli nasi. Sing jan kotaknya mujung orang mana nasi kotak tapi mujung kene. Perhitung beli nasi kotak bentuknya. Busan mujung kene bentuknya sing ngerti beli lagi hijau panitia orang kotak do. Sing ada. Sing ngerti beli do. Itu merem beli sing so gus kotak Jan madan gus kotak, ensap beli nah. Oh, nenesnya persegi 4 tuh. Nyarwang kokoan tuh beli sing sehat tuh. Nah, sing sehat karena apa doang tuh? Apa beli? Keranang beli sing sehat nih. Bas liang. Apa kerana beli liang? Di luar tinggal runo jenik-jenik. Onyeng tepuk kasus bian di penjara. Bian menjagor bian obat. Nih tinggal yo. Jenik-jenik jelemaan
seni jemaah dot. Weh, Woi. tepuk Ayo, tangan, tepuk tangan, buat tepuk diri tangan, sendiri. tepuk tangan. Oh, Oh. dah mana ten? Cenik, muda-muda, jen mesti sesek nak wayah we. Akas. Cereng kumis bapak tu. Nah ye, semani. Beli. Hampir patuh kumis beli jak bapak rotan beli yo. Ya natap beli tu jak susut di sana itu beli. Aduh. Saya tadi nak kena dot. Sing tadi Nak tinggal kumis lelawah na. Harus gituin kedek kumis kena. mencang ikan, mencang kedek beli. Mentu kan. Bisa. Hei, pangseng nyang kene kan sekarang gambarnya macano aja nih dot. Macano aja. Nah, Kene game beli. Jak ngecak pok beli. Gendeng. Gendeng malu jen. Bisa tuh gendeng ciplak-ciplak gitu kan nyang. Bang lu nyedot rokoknya malu beli. Dot bang gendeng dot. Cang gendeng nih. Gendeng dot. Cang. Nek oh ya. Engke jok gendeng nih. Namanya dijabuin beli mengalir. Oh gitu harusnya. Dijobuin tiang mengalir. Manis nih. Jegege sekadi. Ya terus. Dewo ayu. Asing manole, asing manole, yo budo paling budo yang yang Cak. cak. Celuluk. Beli mudiang do beli, menang kan nak? Menang. Pas semangat dot. Semangat. Yang jani beli pocang. Cek. Iya dot. Teman nanti kan dot. Pangan disusut bungut epang gitu. Beli, keles gitu beli. Taluh keles tuh. Ibila ti anak pang beli angsal jadi pang beli nasnya. Dalam nak beli. Cak. Muntuk kan nyebut pakren. Cang ini nah. Nah ya. Se. Ci. Lawan beli, lawan. Tukang rambat Ini beli. paling merekak leng dunia weh. Kedek. Ye. Ternyata sing Riyowano dalam Kediri kan budoh dot. Kayang sekan taboh budoh. Di luar tuh Renyo janine budoh. Apa bin beli? Sama tuan sarang sami lunas tepuk tangan nih. Oh beberapa doang budoh dot. Aduh kemudian nyak tepuk tangan. Sing nak beli yang oren semeton tepuk tangan, sing nyak tepuk tangan. Coba beli sing oren ngoyong aja semeton. Coba kah? Adoyo bari pesumunyi tengan menit kan jani. 1, 2, 3. Kakek memunyi. Ye. Lemo gelem namanya. Tuh, Nih, negus. Tuh, tut. engke beli. Buat tinggal tut. Bo. Kene semeton. Demen natine selak jalan pro we. Bu, jenang cengenah ling selat tembok we. Ye saja lu jeneng cara. Berarti di jalanan do nak balik wayang nih tut. Main jok beli dek. Oh nah nas beli. Oh. Bapak beli. Wis zoom jeneng beli yo. Kameramen Kasum. Ngoyong Pak, ya anggung ngulah bikul ya idadanenya Pak, ngoyong Pak diolas Pak. Tut. Engke beli.
Ngibur masyarakat rago subuh mandut. Bener saja tuh beli. Jani dong, saya pajak tugas jadi. Beh aja dudut. Rago di paro nang gelah nyenggah itu. Bener tuh beli. Tugas rago jadi nangkilin ida sang Prabu air langgo. Beh aja dudut. Pangsing rerep nyen kewibawaan di dudut. Ulian rago ini macano kene tut. Bener saja tuh beli. Nah jadi jalan jadi aliang tongos rago nega. Tangkilin ida sang Prabu. Beh aja. Nah agak joh nih tut. Bener saja. Kang wang menjalan ngintut. Nah, Sekan kambale pang dona boh ya cara drama gongin. Nak po jaman celana rang jani. Onan mah hidup. Yang uyut tuh. Subokat nih beli. Onen yang bedikan. Ya, bodet. Wah, Kewahnya negak buat makan tetungkupnya kenyat tut. lemas nalu deh beli. Yen kene negak set kekaya tuh dua gong ngemede umurnya tut. Harus salep kone. Alap. Nah, jadi beli matur tangkil ida sang Prabu beli. Nuna sugroti tiang ratu. Hinggih durus medal ratu. Titiang perekan ratu sareng kalih. Sampun nata tel sepo canan ratu. Yen punya Dot, udah ngasih dot. Oh beli. Ritat kalau ida mau wacano, jak sekadi sunari ampuang angin suara ni dot. Wih cek bener saja tuh beli. Ainggih durus ratu. Reng puan Adik, sewireh cai menerti dari mantok. Do nyen cai sak teken mapuni adik. Kedo mose nyen puni odo. Padoh teken sang sulinge aja anaknya nangun karyo di. Wih bener saja tuh beli. Jani nak ada yang tu dah dua beli menek tekening tuan, ane menek madan mapunyo, ane tuan madan madano, ian beli yang lah ada so, lelimo tu nyen punyang beli. Weh dot, yen caro nak ngorang to yen dot. Biar agong lah bedik puniang tu nak arus yen dot. Benar tu beli. Beli, jani yang bedek beli mau punyo, nak gede yang tusuk semane beli. Nge yen gitu dot. Beli kasal bong lah jadi pokoknya beli jak mapunyo. Mun dot. Itu bos harus beli. Yeah.
Dani ada nyen Pratiwimo sekadi nimu batun bingin. Yen supo bener ben beli miaro batun bingin itu. Sina ya mencek dari entek bingin beli. Weh, sajan Dut. Ayo durus Dut. Beli nawang yang jani batun bingin tu nak cenik saja yang laman semut tekedenya beli. Weh Dut, yen cara di pelemahnya Dut, biar kecil banyak makna gitu nak orang Dut. Nah tu beli. Do nyen Dut, sekali bawas ratu dua agung. Do nyen jani anggo sesuluh cai hidup di jagatin jani nyen Dut. Kan tu beli, ingin terus ratu. Riwanya semangat bebas Di subane gede punyan bingin jani Dut. Do nyen bakal dari pesayupan jagat Dut. Tinggal jani di pelemahnya Dut, di jocei nepuk punyan bingin. Baten aja selalu rame. Benar tu beli nak medes liur itu beli. Ada dagang sate, ada dagang tipat. Gitu nyen Dut. Kan tu beli benar tu beli. Ayo nggih durus ratu. rap ngarembang dadi pesan yang menjaga Nuna sugro yang ratu, doaning ratu medal sekali semang, napi sane bausan ratu durus ratu. kenang punang cerita paman pun tak miwah wijaya Tut, jani peringahan pengindikan ratu dua ageng Tut, paman parakan gelah cejak dadwo, puntoh tekan wijil. kama paman
sugro titiang ratu. Tiga mangkin titiang serang maka kalih ketitah ratu. Mang dane titiang uning. Patih Madri juara. Bodingah to beli. Bobo dut Jani rago man tugas nangkilin dane pate Madri Madrid. ajan dut. Mangda tidak juara gila. Ainggih durus-durus melinggih ratu pangyang titiang korakan ratu sarang kalih tangkil ring dane gudeh Gusti Patih Madri. Nirangan Yang didodot ireng ratu Bodingah maro penikan ratu dua gongdut. Subuh saja nanti mau jelas dengan can. Ragoda di paro ngelah ragoda ni tugas tut. Benar to beli Jani rago orena. Tangkil ring Gusti Patih Madri. Beli jijah yang kemoyan ni tut. Adi jejah beli kemau beli. Maro nengok kan bongkol cunguh beli pasti miaknya beli tut. Ya, apa permasalahannya di besok itu beli? Beli selawang kasal belin tepuk aja Gusti Patih. Wih, maro tepuk jakit dia beli mah bunyi. Caraan beli matur mungkin salah tuh beli. Bo benar. Bilang beli matur Gusti Patih di bekal deh Gusti Wamondo kan tetap bilang tepuk. Salah beli sing tadi baru ketemu jak Gusti Patih langsung beli nagih bekal. Men Sing kengken tadi belana. Gusti Patih sampun Gusti ngerayu. Gitu. Dut pangengal dut pangsin pelih ragobian tangkil jane Gusti Patih Madri dut. Bener beli ngacang udut kan. Google Map beli sing ten pelih beli nak sap keryo puri umah dan yang Gusti Patih dut. Nak puri Gusti Patih beli. Ne mau puri ini sing beli. Wah biasa kan jo. Siap ke siap cang ben beli. Men sing pelih ne ya dut. Do mesti pelang we. Gadang putih puri Puri lanang mau beli, jok ngawak beli ge. Pengos nak wedding dut. Oh, Wih, Saya nenen man beli bo wedding nih, priwet apa dan dan beli tuno nu. Ye, dinga isu engal kuna. Wah, jo ado saya nak udiang dut. Una dinga berita gitu di masyarakat beli. Iya, mana dut? Ne yo beli. Puri Gusti